với nọ ZPM Media Chairman cái này anh in IF ina lên tuổi lệ sĩ phi ra ram an họ an khal ivel cái miel với nọ media mà chọn alo tu lệ ta MJA Media làm te in hun lu tak se nga helai ZPM je headquarters sa press conference kan ko min on tro om hi kan lo ma kan hriat the wangin ni som thum pakhat January khan Azor press club press conference ko win IF ina leng pui le CP rama an ram lak an ram ho tu chungchang a ZPM chuan thilom dan pon chona hun kan ron nei to với nạp hiền hay kan media GS pu jona te kan legal board chairman kuma siam tenen kan onin lan le ka ani ni som thu pakata press conference kan ko khan revenue minister po lo ni to pulal ro ki mate chief secretary po lo ni to pulal nun mo chongo te an mani nge hian CBI ya complaint thelut sela an thelungam po kan ringa ti in ZPM chuan kan lo be sei thu kan soi ani ti chuan thu local zela abik takin MNF u nau te hian CBI a case complaint har sat ji anau puina sal he a social media ko kan lo mu feka CBI a case hi chuti mai thelu the ni lo a har lu tu an tia tin chuti lai mek chuan congress u nau te lain kong dik lo jok zo in ZPM VUC ate anan thelut vei rol ne thil tak tak boi pui ngai lo party pahni te che hian ram mi pui te rilru ati chi ai man hle ani khatia thuo in chu noi lai khan ZPM min pu vak lai khan MNF le congress te hi thelu ma sa ni in chu in anin tlan siak do na mo kan tia amoro chu kalmuan siak policy a soi fel lam policy an kalpuya ZPM la chuan thelu wat se ti in kan lo thira anni pani la chu a poto patang ang main pe hel dan turam zonga ti khan har san na chi sang sang an soya a pe hel thiang berin thilan kalpuya ni kha ni lai khan council of minister kan thu khoma chuanin council of minister thu khom chuan kan rel tu poi mo ang te kan han rel zowa kan ti tu kan han ti zo chuan chief minister in le I thu fol lo kang u enge ai ramla tu chungchang a khan MNF te congress te an thuan thul ha an nei em ti revenue minister zo ta revenue minister chuan engma thu thar CBI ne na thelu ti velamo aom thu a khiat lo wang khan chief minister chuan chuti ni ta ka chuan mi puiten thu di khiat an du sia ruling line nge ina CBI a complaint thelu hi a kongkal lo le na chungin MNF le congress te an check ngam tak lo awangin thelu mai a tha ange atia ti chuan revenue minister chuan a minga thelu mai arem ti thu soin revenue minister minga complaint po chu thelu tura ti anitani amaro chu legal expert te atanga idea khon kho mani nuwa minister nilai minga thelu chu rem chi alo anga hiat na oma media chairman ni na angin keima hi thelu tura ti kanitani ti chuan chu ra siamani hun ka tlai dar li velania kana in ron nak social media WhatsApp call tlang ten kan in rona MNF le congress te chalchang engma tingam to lo chuan ZPM malak tumdan chu an lo khreng ni ngei turani khatia kan in bot sai PR tu te kan bot sai lai zandar ko bor vela khan MNF chuan media ne na information pe chokin naktu ninga chomudar khat lechan ve an ting ka hia chuta chuan CBI a complaint kan thelu tura media te min trawam turin kan nge na cheu ti kha an han the dar ta a ZPM halak tumna khia khatia
chop le chil tak mai en rom chuk chuk kan ni ti kha tu zela an malak dana po khan chiang ta via wa amak po kan ti khop maya ZPN khan thom nei lo lang chuan engma an tingam don lo ni ti chu ni rei lo te chung khan an che zia kan hre kani ti chuan Indian National Congress tepo an chi ai veta VUC an thelu kha kong kal lovin thil om ang lo tak ani ti tepo an hre chuak ni om tak ani mi tepo nan nui deuh tek ni te khan an hria tepo ni tharinga ti chuan MNF ina theluan tum ta ka chuan an ni po chu an in thiam lo ti ngai na khet chuang si lo khan an han che veta CBI a chuan nimin tho khan an han thelu veta ani ti chuan hei he thil hi kan tar langa Sri Pravin Sood CBI Director Central Bureau of Investigation plot number 5B CGO Complex Lodi Road New Delhi 110003 6 February 2026 ahian ZPM chuan CBI ne na kan thelu tu hi complaint hi hek som ko pahni hi kan som ko panga hi kan ready vek to ni chu tiang khopa kan lo in ready to lai chuan khatiang case complaint chung chang MNF le Congress pon an thelu ta ani ti hom alo om khan ZPM PAC meeting lai chuan alo kheve ta khatiang ani chuan kan media department te kan council of minister meeting zoa meeting zuin non formal meeting in informal meeting in CBI ne na ZPM in chuina thelu nge achula ni hitia anlo invo sei to chu hetia MNF le Congress in an thelu ta ka chuan a ruling party ta ni chuan ti ve lo mai ni se ti in PAC chuan arel ta keini po min hriat tir ta ani ti chuan PAC chuan MNF chok chuan an submit dan an khan submit se ZPM hi kaltlang kan tumani Chief Vigilance Officer Chief Secretary ne na CBI direct thelu ngam lovin an thu thelu po kan lo khet dan chuan detail reports detail information po omwak manglo thu tuang kam thu lon pa ngai ve mai kha an thelu ni in kan sia MNF ina an thelu ti kan hriat kha chuan ZPM lam chu thelu turin ka em bot sei na sa khopa phur po kan phur ani amaro chu Congress tema party lo pa ngai de uzo te po han tila anni khan CBI unit Mizoram direct in an thelu ta ti kan hriat khan kan hoi maya a consent petura lo in ready saring ZPM party tan chon thok khoina tham kha ani reng ani chuwang chon he thu in chuwa CBI ne na thelu an tia hi chon MNF hi chu an tel ve pon kan khechi alawani chu ZPM dinna aloni ta media chairman kanina angin thelu ngei tura in bot sai kania PAC in Congress in direct CBI unit Mizoram an thelu ta ka wangin danin akonga zo anga ZPM chuan consent apenge yang ti kha kanin hla na anita ani ti chuan he thu in chu chung changa hian MNF u nau te hian abik takin ZPM sarkar hi social impact assessment chung changa dan dik lo ti angin min pu ani January ni somni pathum khan border outpost BOP within Mamit district by the BSF under the Ministry of Home Affairs Government of India ina construction of border outpost ati na turatan hian January ni somni pathum khan social impact assessment exemption hi anlo pe ani tin Chim Tuipui D Bridge by the BRTF under the Ministry of Defence Government of India for maintenance of national security along the Indo-Myanmar international border atan po hian social impact exemption hi anlo peto ani hei hi chu hilpani kan han chui chu kan han chur tur chu mai kha ani tin press conference kan ko ma sak po khan
document atam lu tuka soivek sena ni lo media tan po nin omanga hiat vek sena ni lo ade te inkal thengna sa sia kan tia amor su thil pakhat chaw hi kan ta chu du omani heta hian September ni som ni paruk sang ni som pakwa chu tu te sarkar lai nge kan sheo me walal ngai saka deputy commissioner Aizol district chuan senior officer in charge administration headquarter Eastern Air Command Indian Air Force Nonglir Silonga land acquisition outright purchase of land for rising Indian Air Force station in the state of Mizoram ti lekha athelwa hian Leng Puiram le si Piram hi GPS mga enfel vector coordinate ti fel vector ania encumbrance ti te no litigation kan tiang chi soi boy theile har san na omlo chu tiang chu engma omlo ania ti in IAF lama hian alo zu then to tin helai ram hi anram lak tur pani te hi baren len khai chin na po ni lo ram man tang kai lo environment clearance po ngai lo at amun na cheng te rehabilitation po eng ma ngai lo clear for land acquisition ti tur eng ma har san om lo ti in senior officer in charge administration a hian deputy commissioner khan September ni som ni paruk sang ni som pakwa khat alo zu thlen dei to ani hemi chungchang hi leng pui te po media lamin zutlo in khulai ram te po an zu fanga kan lo bu ve veka heng lekha te po hi kan thon thla hial to ni sang ni som pakwa September ni som ni paruka khan khang lai ram zong zong kha boina omlo engkim felvek environment clearance po omlo ami cheng te tan po rehabilitation po ngai lo ti in sarkar ma sa khan engkim alo pe felvek to ani chu tiang chu thil om dan ani ya hemi chungchang a hian ZPM chuan zoram mi pui tele ZPM supporter te lo tong trai pui thin te ne na cha du kan ne ya ZPM hi kan dik na le kan na tho that puan zar lama hian kan chak lutuk lo abi takin MNA le congress te rei tak lo sarkar to man mai thil dik lo po dik anga soi thiam thu por poleng propaganda thiam mai atak tak piwak ngai lo mi pui te oi tok vela thil soi thiam an nia wangin an thu che vel le an thu chai vel thil an ron aw pui hi lo oi masalo turin kan ngen ani ZPM tan tu an social media workers te chu po chuan ZPM information center changa thudik ron chuak tur hi lo chang thin ula kan duwa chu wang chuan hetianga kan rama ram khal ti te ram ho ti te scam ti te hetiang bo ru ka lo om hian ZPM party chuan dan ang takin chui chu ani sela he ram in ho ti na chungchang a hian dan dik lo taka man chang e sarkar bum te mi pui bum te document lem lo siam te chu tiang an omani chuan dap chu veka an phu to anga thremna an hu hi kan duwa tu ma ZPM chuan ngai na thiam la them ni lo se ti hi kan du ani he thila hian India na tok thailo alo om po ni mai thaya ka soi tong khan eng po lo ni se ZPM chuan CBI a thelu turin document kan pe vek to voina hian abi takin congress ina an chui complain an thelu hi chak taka CBI na attack up theinan CBI inquiry te ala anga ati tura ron tianga Mizoram sarkar a consent aron deal ani chuan aron deal ngai po kan be seya chu tiang anga thila local fu taloni palpon ZPM chu enti khuna po che chok turin kan in pe renga he thila pe hi chuan mi pui in hial na CBI a hian engma thelu tak theni lo complain thelu po harlu tuk anti chu congress unauten ol sam taka thelu theni ti anon lan tir po hi congress party chunga po hian lom thu kan soi ni thil pakhat kan soi bel lokanga hetianga thu in chu alom ta ka chuan aram lak le ti zong zong chu helai po document karon tar lang to hemi document hi 26 September 2019 kha
ZPM kan sarkar ve nu hian henga ram lak dana thil fello MNF nu ma porlu tu ka hi kaltlang zui pui zel ngam chi ani loveti in mi pui ma puang zar taila MNF tan chon van pui chi ma ni ringotang kho hoina tur po om lawang aza thak khopang amaro chu revenue department chuan uluk takat enin right to fair compensation up 2013 noya dan ang takaram lak dan acquisition dan zom thei dan zongin Ministry of Defence in helaya air defense tu aloma mo zia en chungin MNF nu ma por puang chok du mi lovin him takin tu na hian outright sale outright purchase te po kan ti thin kha helai in hial na po hen MNF u nau te hian outright purchase te chu atopa len acquisition atop le tholo man tia keini tan chan ve thung chu namta na martar nam party intingat ten kumnga chunga anlo indorna enga tinge nam himna le ram himna pakhat ma an indorna correspondent akhan soilang lowa anlo indor theile ti kha an mani kan zona nia G71G ti te an soi cham chi ya vote an du nai po le an soi langsar kha ni maya amoro chu la ram ta na thi poi mo lu tu ka an soi lang lo le keni ZPM sarkar ro chuan kan ram himna dan ang taka zo atu zia mangin kan communicate hala chu tiang chon tuna hian oi tok thuk lu tuk lo turin dan ang takin IF ne naram ho tir chu tiang tur chuan kan siang tluk thei ta zo ka ni ti hi ania MNF po hian ZPM party chuwa hian lom thu soimol mo turan ni zo kin